ikaze kuri Rwanda News. Muri iki gitondo kuri itariki ya 29 hamenyekanye amakuru yuko mu burasirazuba bwa Kongo havutse imirwano ikabeje kandi iteye ubwoba ihanganishije M23 ndetse n'ingabo zihuriweho z'igisirikare cya Kongo FDL, wazalendo, igisirikare cya Tanzania ndetse n'abacancuro bahanganiye muri Uvira. Ibi ngibi byateje urujijo ndetse byateje n'intambara kuko bibaye mu gicuku, nago buri wese ari kumenya uko bigenze, dore ko M23 yavuze ko igiye gusubira muri Uvira. Manza muri iki gitondo ihindutse Uvira ihindutse amaraso ndetse ihindutse ahantu ho kwibaza ni ibiki bibaye muri aka kanya. Ingabo zihuriweho za FARDC ndetse n'iz'abarundi n'abazifasha bose bahuye n'amanzaganya, dore ko M23 ibatunguye ibagwa hejuru, ibaguye gitumo, barirukanka bati ibikoresho ndetse nandi kintu na kimwe gisigaye. Mu burasirazuba bwa Kongo ibi bintu bibaye mu gihe M23 yateguje ko hashobora kuza kuba intambara ivuga ko iri buze kuba ku manywa y'ihango, bavuga ngo bagiye gusubira muri Uvira kubera ko bamaze kuhava ingabo za wazalendo cyangwa barwanya umutwe wa wazalendo, binjira mu baturage barabambura, barasahura, abandi barabica, barabakubita. M23 bavuga ko byabibabaje kugeza ku rwego yavuze ko igiye gusubira Uvira ndetse bikaba bimeze nkaho ari byo yakoze muri iki gitondo. Ni mu gihe bari bamaze iminsi bazenguruka muri Goma bareba ibice bigiye bitandukanye, aho bakoreye uruzinduko ku muhanda wa RN2 uhuza Bukavu na Goma, uri mu byibanzweho cyane n'ubuyobozi bwese mu M23 buri mu ngendo zo gusubukura ndetse no gusura abaturage mu karere ka Karehe. M23 muri urugendo rwo gusura Karehe yari yavuze ko igiye gusubira muri Uvira mu kwirukana ingabo za wazalendo, FDL, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo z'abacancuro ndetse n'iza Tanzania, dore ko ingabo za Tanzania zari zije zizi ko zije guhigika M23, zagira zigakubitwa n'inkuba zigasanga M23 ntago ari akavu k'imvurwa rimwe. Umvuko byari bimeze. Ubundi M23 yari yibereye mu biganiro yitemberera isura abaturage. Amakuru yaturukaga kuri urwo ruzinduko ruri kubera aho ngaho yavugaga ko bari barimo bagenzura uyu muhanda wa RN2 uhuza Bukavu na Goma, kuko uyu muhanda n'umwe mu bikoresho byifashishwa mu kugeza imfashanyo ku baturage ndetse n'abavuye mu byabo, amashuri, ku mashuri y'abanyeshuri ndetse no ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Rero M23 yavuze iti reka tubikorere rimwe, noneho duhite dusubira no muri Uvira tugende tuhirukane ziriya ngabo za wazalendo zikomeje guhohotera abaturage ndetse ziri no kubasahura. Ni mu gihe mu Burundi ho bakomeje kurira barira bavuga bati u Rwanda rurimo gufasha M23 kugira ngo bakomeze kugira gute gutsinda urugamba bahanganyemo na leta ya Kongo. Ibi bintu byose birimo kuba birimo gukomeza kwamaganwa n'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye uvuga ko ibi bitari bikwiye. Ni mu gihe M23 igaragara nk'iyamaze guca umurongo ivuga ngo ahangaha ni igihugu cyacu, noneho wagira ngo bagiye gukora ikindi gihugu nk'uko byigize kuba muri Sudani y'Amajyepfo. Murabyuka ko muri Sudani y'Amajyepfo aricyo gihugu cya nyuma giheruka kuvuka ku isi. Bishoboka ko muri Kongo naho hagiye gucikamo ikindi gice hakavukamo ikindi gihugu, ko uko mbibona ndabona M23 irimo kugenda isatira nidafata ubutegetsi bwose bwa Kinshasa izaca kira gihugu Kivu ihinduke igihugu cyayo nyirizina. Ariko ibi ngibi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera igihugu ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Naho ibi bintu bikomeje kugarukaho cyane mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko imirwano yo ikomeje guhangana mu gihe abaturage ndetse n'abagore n'abana bo barimo kubihuriramo n'amanzaganya, dore ko wazalendo ikomeje gufata ku ngufu, irimo kwica abaturage ndetse iri gukora ibikorwa bigayitse tutakabaye tuvuga. Ubundi nuko bitakuna hano ntago twemerewe gucisha amafoto. Ubundi nujya ku rubuga rwa Colonel Nanga urasangaho ibimenyetso bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru agiye atandukanye kuri ayo mafoto agiye atandukanye, nuko hano ntago twemerewe kuyacisha. Ariko ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitaganye. Abaturage barimo gupfa bazize drone zirimo koherezwa n'igisirikare cya FARDC ndetse hafi y'ikiyaga cya Tanganyika habereye indi mirwano iteye ubwoba, kandi
ni ibintu bikomeje kurebererwa aho ngaho nta kintu kiri kubikemura. Ngaho reka turebe mbese bino bintu bizarangira ryari. Naho mu burasirazuba bwa Kongo rwose ibintu bikomeje kuzamba, aho kugira ngo amahoro baganiraho cyangwa ibiganiro by'amahoro bijye mu buryo, ahubwo leta ya Kinshasa irimo gusubira inyuma igatera umutwe wa M23 imeze nk'idashaka kujya mu biganiro. Ni mu gihe hamenyekanye ko M23 yigize guhamagara Gisekedi imusaba ko bajya mu biganiro n'amahoro kugira ngo basi abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bazwi nk'abanyamurenge bahabwe uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo kandi bahabwe serivisi za leta zose uko bikwiye. Ni mu gihe muri Kongo usanga harimo amacakubiri agiye atandukanye. Ibi bintu byakomeje gusenya akarere k'ibiyaga bigari, ndetse ni nabyo byasenye u Rwanda bituma habamo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko ibi ngibi perezida Gisekedi cyangwa perezida bamwe na bamwe ndetse n'abaturage bamwe na bamwe b'u Burundi, abo mu Rwanda, abahehe bakomeje kugira ngengabitekerezo ya jenoside ituma abantu b'inzirakarengane bapfa bareberwa muri ako gace ahantu hagiye hatandukanye. Nibaza ngo iki mu myaka yashize ntago mwakwisomo ku Rwanda abantu batuye mu Burundi. Yumvaga ni Damu ngo komeza ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru mashya agezweho yo mu burasirazuba bwa Kongo, muri Afurika muri rusange ndetse n'ahantu ku isi hose.